Yesu Kristo nashime kunzi bijambo ry'Imana hano mu kiganza sashoboye ndakuramukije amahoro y'Imana bane nawe ushobora kuba ahura ari mu gitondo canke saa sita canke mu ijoro bitewe n'amasaha uguruye ko buno butumwa nabusengeye kugira ngo buze kugira akamaro mu buzima bwawe. Ndagufite message iravuga ngo Imana ishizeho impamvu kugira ngo ushikigwe ugirirwe neza. Hariho impamvu Imana ishizeho kugira ngo utabagwe. Hariho impamvu Imana ishizeho kugira ngo iyo nzira uri kurarondera ishike. Hariho impamvu Imana ishize ku ruhande rwawe mu buzima bwawe mu kazi kawe kugira ngo utabagwe n'Imana. Amahoro y'Imana bane nawe. Reka dusome ari mu gitabo ca Esteri igice cyaho ca mbere umurongo wa 15 ndetse n'uwa 16. Aravuga ngo arababaza ati umwamikazi Vashiti tumugire dute mu vy'ibyagezwe kuko atemeye ijambo natumye inkone yanje umwami Ahasuwerusi maze Memukani arishura avuga imbere y'umwami nabo baganwa ati umwamikazi Vashiti nacumuye ku mwami wenyene, acumuye no kubaganwa bose no ku mahanga yose ari mu gihugu byose by'umwami Ahasuwerusi. Amina. Yesu nashime cyane. Hano ni gihe Imana yashiraho impamvu kugira ngo itabare Esteri. Haleluya. Hano turabona cyari gihe umwami yari mu birori mu minsi mikuru. Umwami kazi Vashiti yari mu birori ariko aranezerwa, ariko ndakwibutsa ko umukobwa nawe muto cyane bita Esther yari mu masengesho. Yesu nashime cyane. Hano rero Imana yashizeho impamvu runaka kugira ngo Esteri atabagwe. Yesu nashime cyane. Aho ukeneye kuba hariho uyundi muntu akeneye kuhaba. Iyo modoka wifuza kugura hariho uyundi muntu ayikeneye. Ako kazi wifuza gukoreramwo hariho uyundi muntu agakeneye. Ariko ndatangaza intsinzi, Imana ishizeho impamvu kugira ngo utabagwe. Imana ishizeho impamvu kugira ngo iyo ntebe uyicareko mu izina rya Yesu. Turabona rero Esther yariko arasenga avuga ati Imana uzompa urugo, Imana uzontabare, Imana uzome urugo rwiza. Haleluya. Rero Imana ishiraho impamvu kugira ngo Vashiti yirukane. Umviriza, ni impamvu Imana yashizeho, ntabwo kugira ngo Vashiti ave mu kibanza yararimo hakijemo Esther. Umviriza, ndakwibira ibanga, ni impamvu Imana yashizeho. Nanjye navuze ngo mu izina rya Yesu hariho impamvu Imana ishize mu buzima bwawe kugira ngo utabagwe. Hariho impamvu Imana izanye muri ako kazi kugira ngo uduge promotion. Hari impamvu itumye uronka iyo visa. Hari impamvu Imana izanye mu izina rya Yesu. Ndiko ndabona impamvu. Hariho impamvu igiye gutuma winjira muri urwo rugo. Hariho impamvu igiye gutuma wiga ayo mashuri. Hariho impamvu igiye gutuma uronka uwo mutahe kugira ngo ucuruze. Hariho impamvu igiye gutuma uvyara. Hariho impamvu Imana igiye gutuma ushigwa hejuru mu izina rya Yesu. Ndakwibira ibanga, fata neza icyo ufise. Vashiti yasuzuguye umwami, kumve hariho impamvu kugira ngo habe undi mukobwa amusubirira. Yesu nashime cyane. Imana igutabare. Ndagusengera mu izina rya Yesu. Hari umutwaro ugize iminsi ufise, hari ibintu ugize iminsi usengera. Ndatangaza impamvu mu buzima bwawe. Ndatangaza impamvu yotuma ugura iyo parasera. Ndatangaza impamvu yotuma utera imbere. Imana ikugiriye neza. Imana iragutabaye. Hari impamvu Imana izanye kugira ngo ugirirwe ineza n'Imana. Amahoro y'Imana abane nawe. Umviriza, icyo uririra abandi barakirirana, kandi curirana abandi barakiririra. Imana igutabare, Imana ikugirire neza, ufate neza icyo ufise. Haleluya. Ikindi naco, raba igicaniro urimo, raba amasengesho uri kurasenga. Vashiti yari mu kwinezeza, yari kurafungura yinwera, ari mu minsi mikuru, ariko acana igicaniro cy'agasuzuguro. Ariko Esther nawe yari mu ishamba asenga Imana ngo ntabara. Rero ube maso, ubuzima urimo hari impamvu runaka Imana izanye kugira ngo ube mu kibanza runaka. Imana ikugire neza. Ndakwifurira intsinzi y'Imana. Umviriza, hari impamvu ije gutuma abana bawe bagiye kwiga hanze.
hari impamvu ije gutuma iyo ndwara yawe ikira. Imana itanze impamvu mu buzima bwawe. Hari ikintu kidasanzwe Imana ikoze ku buzima bwawe. Ndatangaza umunsi w'intsinzi, ndatangaza indwi y'intsinzi. Imana igutabare kuno kwezi. Imana izana impamvu yotuma ururanirwa. Amahoro y'Imana ashomobane nawe. Ndakipfura iminsi y'Imana kandi ndagusengera Imana ikugiriye neza, Imana igutabare, Imana ukize iyo ndwara, Imana ikurengere. Itangazo ryavuga ngo hari impamvu Imana izanye kugira ngo ugirirwe neza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana ashomobane nawe.